country. Efinya Kidi, Ramogi TV. Wadhi nyime kama jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseo sirikal mawacho ni kelo jonjore pacho kae kendo nyayo tulo. Karua medo ni sirikal osekelo kweth jore moko mabende tiyo kod obila ahinya kinde ng'anyo mar rocho ratich jopiny ka obila ng'iyogi to oling. Oseo sirikal kawacho ni mano en yo mar kelo tulo e kinde yiero mabire pacho ka. Na ujua ushahidi ukipatikana wewe utarudi Hague. Lakini wa sasa tunakuambia wacha kutuletea wahuni kutoka Sudan. Ameleta wale watu wanaitwa RSF, wanajiita pia Janjaweed, wale wameua watu weusi. Wao wako na rangi ya Uarabu kidogo. Wanaua watu wanakaa kama sisi kule Darfur. Sasa vile umeleta wakora, tunajua una mipango ya ukora. Na tumekuona ukianza kuleta watu ambao ni sapota wako kuleta furugu. Nairobi kila wakati watu wakienda maandamano kunaletwa wahuni wakiwa na rungu. Rowere manie Bodon Buch ODM County ma Mombasa ne osidho ayanga chenro mageto lombo rowere wetegi ndikore ka jogombo